Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe mali kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke lemnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezijulile engiza nazo, ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi iy'ndaba njengamanje ukuthi ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke ividiyo-ke yomlisa-ke laphana-ke egxeka kabi umuntu oshuthe, okuyena oshuthe ividiyo-ke yodumo-ke, ividiyo-ke kasisi nobhuti benza ucansi begqoke iy'ngubo zesonto enkonzweni-ke laphana. Lo mlisa-ke impela eyi, kuyathusa amagama akhulumile ngomuntu okuwuyena oshuthile, uyamgxeka impela kodwa angifuni ngampela nje indlela ividiyo yakhe nomlisa uzwele wena ukuthi uthini. Bengicela phana uma usuzwile-ke ividiyo noma khomiseke mfisho uvulo wakho ukuthi ngabe uyavumelana yini naye na, ngabe nawe ugxeka umuntu oshuthile yini? Ngena ama-comment section ufushe umbono wakho, usenze okulungile nje ungixhase, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama likhonza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezijulile engiza nazo, ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Nawe-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Ya, yabona kodwa lo muntu lo okuyena othatha ividiyo abantu behlaselwe usathane esontweni, wathatha ividiyo wayividiyoriza waze wayiqeda, maqeda wayiphosta ku-social media. Angiboni ukuthi ulibona izulu nokuthi likhona ukuthi yena malini aseyitholile-ke emva kwalento aseyenzile ukuthi ashuthe abantu, uthole malini, uhappy yini manje njengoba sekukhona abantu asekusokathi bafuna ukuzibulala noma sebelwela iy'mpilo zabo. Yena-ke kwi-life yakhe yena akanawo amaphutha, yena ayikho into ayenzayo, umsulwa yini angayivezanga, noma hlasimpe-ke lo muntu akayiveze-ke simnike i-awadi lo shuthile ukuthi cha, hhayi uyashutha, hlasimpe umsebenzi wakho wokushutha, ukuthi le foni le vele boyithele ukushutha lena nje owenze ngayo yonke lento.